Kinoyalam ke Federation of Khasi Jantia and Garo People Umsning Circle, Hapo Kajinyalam jung Samla Gabriel Sun, President, Samla Shembiangpor Makri, Vice President, Samla Steve Walang, General Secretary, Rengkat Bat Kidekot, Haka Arpau Tarik Leber, Kila Penlong ya Kajing Khynra Napang, ya Kibar Jylla Kiba Wantre Bela Haka Thain Umsning, Nadu na Sumer Terter Shadu Umsning. Hakani gajing Khynra, kinong yalam ka seng kila lab buon kibar Jylla kimdon ya ki kot kisla babiang. Kumta kila palit pai no ya ki Shakijaka bakiwan. Kani gajing Khynra kade hadin balayo jing tip ya ka jing Jylla kibar Jylla kiba wan bela syakani ka than kimdon ya ki kot kisla ki babiang. Lama ha me ki brio kiba wan na ki wei ki Jylla kimdei ban wan bela sya Meghalaya lemda ki don ya ki kot kisla ki babiang. Lakon turu ya kitu ki ba ai kam bela ki deban penbiang ya ki kot ki sla jong ki nong trei jong ki lam kumta an pha let no ya ki Shakijaka bakiwan kam kata kam Oi, कैसा बैठा? लंच से एक बिना डॉक्यूमेंट नहीं जब काम करना आता है। नहीं सर, हम लोग को मालूम नहीं था। हम लोग तो कबाड़ी हाँ गए। कितना लोग है हमें? आदमी क्या है वो? हाँ? तो वाला गाड़ी वाला है? हाँ? जो आईडी पहले पर कौन पर आईडी लिखो। अब लोग का डॉक्यूमेंट का है? अब लोग कहाँ से? गाँव कहाँ का है? juga. Halo. Xịt cổ vứt bạch này chân này का बिना pening kali siya Nakaliang jungi ka Federation of Khasi Jantia and Garo People Umsning Circle te nakapor ngi syat ban petngor ik syapang gini ki trading license pat ki labor license mo te nakaliang jungi ngilap ba bun gini ibat wantri sini ki Jylla long kim don ni ki license ki valid license ki babiang te nakapor ngi jungun tui ki try jungki baki ong baki penek ki try ngi sik tui ki ba ini ban renew iki niki labor license jungki henry don ki bela renew henry don ki bomken snap te nakaliang jungi kaseng yamantak sengi ilaya nadu napas dang nang tina naseneng terter kumtu ban ilay ban Khynra man lagi jaka but kini ki badon ki valid license ngila to ki ngila sya ki beken tray but kini ki bomdon ki valid license ngila pen pha no ki sing long ya ka mentak sengi long hadu beken dalayo syai ki valid license Tebat habai di bak kena trading license pada mentang iba bun bak nak kini ki khasi jungi ki bala long ki benemi tebat kani kalong ke bam sung tanat namar ke baka ki dekhar ki wan ban
kamai shani syaka jaka jungi khasi kan bagi khasi jungi ki ailat da balong benemi te henre ngaprem juri kini ki khasi jungi ki balik kum kitu ki jaikam te bat haba ki khasi jungi ki ladan kataka ka capability ban tray ban le kan unu kam te beli ki mle dala de beli ki hab ban long ki benemi te nang ni syakmaru ladang ilap ikinu kinu ki balik kini ki jaikam kin selek da bating e eki te kani kadi jingmaham nak liang kaseng jungi